keren sekali. Ada mobil Tayo lagi di sini, teman-teman. Halo teman-teman, hari ini kakak mau mencari mainan lagi nih di sini. Kira-kira ada mainan apa aja ya? Let's go, kita cari mainan teman-teman. Ada di mana ya? Coba kita ke sini. Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada mobil Tayo di sini teman-teman. Kita selamatin dulu ya teman-teman. Wow, banyak sekali nih mainan mobil Tayonya teman. Kita ambil dulu. Kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini aja teman-teman. Wow, mantul. Kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi ya? Coba kita ke sini teman-teman. Ada di mana lagi nih mainan? Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada ondel-ondel pocong di sini teman-teman. Wow, kita selamatin dulu ya teman-teman. Wow, ada 3 nih teman-teman. Wow, banyak sekali mainan ondel-ondel pocongnya di sini. Kita bawa dulu teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, mantul. Sudah dapat banyak mainan nih. Kita cari lagi teman-teman. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita ke sini teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, keren sekali. Ada mobil Tayo lagi di sini teman-teman. Kita selamatin lagi teman-teman. Wow, banyak banget nih mainan mobil Tayo di sini teman-teman. Kita taruh di sini lagi teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita ke sini teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada mainan ondel-ondel pocong lagi di sini teman-teman. Seram sekali. Wow, kita selamatin lagi aja teman-teman. Wow, dapat banyak nih teman-teman. Kita taruh lagi. Di mana ya? Kita taruh di sini lagi teman-teman. Kita kumpulin mainannya di sini teman-teman. Wow, teman-teman, lihat sudah dapat banyak. Sampai di sini dulu videonya teman-teman. Bye bye.